Rodia, Cecilia, Madaugia, yes, way, and also for Fitula with Jali July, on all Pocalame Malu at the time. I already saw most for Lima Vitora Mola Matanga Neva, so what tattoo, yai. Ya, si fatalo for Pocalame, you for Lau to Jello Napa Angle Tar Pocamelo Fatalo for my lungo tattoo, Facebook, Yamani YouTube, or Samorni for Itaya. Malo lava soifua, malo fata simai. Alo lava Fatile, Antonio Mafuta Mail Tato, Maftanga and for Itaya Fo, Yamanato Manuelo to Alam Papa, also set for the name for Kilope. Okay, all of I can be sitting here, I call it sheer sound in Molotamiti. Lea lava tawai, ma naia mamata ngofia iwe. E o whaatasi lote I loa o pea le vai aso muli fo I o alo mawhanau. Lea lao se teimi tā ua la, wha o ngāta tau le teimi. O nao leo alo atu mo le lotu tamaiti iwe. O le teimi e whaia o ngā mea mo lotu tamaiti o tala, o pese, wha e ngailia, e se le tā ua nei teimi. Sa o lelo sa unuanga sunga le awa o le nei tā au. Wa amata foi mato a nafi foi, I o amata foi na a o pese. Fia lava tamaiti. O te mantua foi a o laititi mai. Le lai titi. Mea le mea le whaia onga le pepa. Ai a whai mai le whaia onga. Ia me se fui le sunga whawhenga matina alanga luenga. A o le pepa. A o le pepa. A o le pepa. E o te mea latu e whaile tala. La wa le lei mea uma. Ai ale a o le pepa. Ia. La mea latu. La le mea la whai. Tala noanga I le o ina o le pepa o le tau loto ma le pepa o le tala o loto maiti. O te lo le vaenga le e se mana mi e whaia onga salve so soane ma tua o le winga o le tala. E o ta maiti teimi o ngā tala fo ia ma tau loto. O na whaile o le tūtio whaia o ngā sa. E o le wha Samoa ta maiti rango tele o tātou tau loto. E wha Samoa. Wha pena fo ia tala o loto maiti. Umolan whai tūtio whaia o ngā sa. I le teimi le whaia o ngā tala fo ile le il whatsa. O na ole o ta maiti le whale. O I ngā la le mana mia I whaia o ngā sa. Ia nei mātua, se fisoswani nei whanau. O le manga ia la mo le teamwork. That's right. Ngā lulu e whatas. Ia, e whaile tūtio whaia o ngā sāle teimeo, lewa tūtio maiti o. E whaile tūtio mātua, le teimeo leo maita maiti le whane. So le winga le tala whaile le anga lue whatasi ia, whaia o ngā sāma nei mātua. Ia, e whaile pe barkama marikengi. Ai, e lea ia makua makau ki ia. Ia le lei, manuia le saunia to nei whanau. Ia, ai sa oia ni o le mea sa mulupuni ia o ngā kamaiki ia. Ioi. Mana ia lava teimi ia, o le pepa. O le tala lau tu whaatu e whaia onga. Ele ai la ni e sa ori, se kua manga ia ni. E sa oa e uma le asa o le whamantunga. E le vasa fou, I ona so alole, ma le lota maiti. Mo le telo e kalesia. Ioi. Ia o te lola ngo kako New Zealand. E uma o ke topa asa o ke topa. O la ai wha solo ia. Ia. Aso komai, a mene wala ga se mai e kalesia ma na to asa fa nga mo asa maiti ia. Le lei tātou a mata stala fia. O te lola pai la te New Zealand le asa ave wha marsi e tono West Papua, I think. Le ua mo tan fia nafi. O le ua fa matu mai, o la soi fu le leia pe o va marka sanga hari o. Sa o le leita vai we e ta ua le tala I yoe o se tala fia mo le ainga le susunga ia Philip Mertens. Mo le sirfia malo le atunu mai le tausanga lua o lua tolu tausanga taluai le masina le fa February le asa ave fa malo sia le bailate I to tonu lava o le atunu le West Papua. Mo le tausanga le ma le afana iai o ia o se fiafianga tele mo a inga le susunga ia Philip Mertens. Ona o le sotai lea o le māloa New Zealand, ma e o lo totonu o West Papua. Mo le fisoswani ina ia mawhaina to e sao mai I le susunga ia Philip Mertens. O le se tala lata mai tawai o lo whailoa mai le pailate whaapea. E le I whaingo fia le mea na iai ai whaafitai ale ainga. Ona o taimi sa mawhai ona maua mai ei nisi o tusi po ni tala mai le tama. Mantua foi, ato e sea sesi totonu le ainga. Pe lata mai pe mamau. E langona I totonu o le ainga, tama o alo mawhanau. Pe a ato e sea le tama. Pe o se langona whaapena, lea la o se fiafianga tele. Lea mo mawhai ona toe whaasao mai le sunga pailate lea sa ave captivity, totonu o West Papua. Mo aso ia, o aso whai mai, ono se lauta vai. Wow. O la se langona, you know, le langona fia, langona o tina, ia me se foi le whanau.
ina ua maua lea tala fia mawhai. Ia o se aso i luma, toi fo i mai tutonu New Zealand. Ia, te lo tala fia na matai le tai au, o le taimi le le im whai on titi le tanga te la na KiwiSaver. Mo tātou ia KiwiSaver, la e saver le tele o nisi o tupe fudele. What's a good time? O la taimi le tau on titi lo i po ama ia le KiwiSaver, au fia fai se mea we kongwa. Mana ia le fasili tawai, mana ia tele le fasili. Ai fasili lava tangata ia lava, o le a tonu le taimi. E ese tali, ai mo le tātou tala le nei tae au, o loo whailua mai lunga le RNNZ News, o loo whailua mai, e tau ona siaki taimi uma. O te loa wa lava le sila fia, ele mamalo le tunu, mo le taimi le nei, o le tele o le tupe le tulu i mo le KiwiSaver, e to tonu lava i le taimi le te ngalue ai, le maua i le tupe le to tonu le KiwiSaver, pe oi nā le ngalue mai ai, i le pay period, ai o loo sau noa o loo iai le atamai, experts, e tau ona iai le annual check, i tonu accounts. Ai se atawai, o le tali, ona olo iai meo nisi matanga luenga. E mawhai ona maile fisosoani mo le ngalue ina o le KiwiSaver. Pe o tūlanga le nā o lo saunoa nisi o le vaenga ina ia mawhai na siaki, e mawhai na tu atu i tonu isi la potopotonga. E mawhai ona to e maua mai ei le tupe. Pe o tūlanga le nā e tatau ona siaki le teimi le tupe tonu o lau pay, but an important time is annually. Sanga uma. Ia, wa o le whai masiaki fo le mautino lai o lau saving lai e arusa o i le KiwiSaver provider lai ke wina wa wha ngā tupe ia po lau saving fo le tonu inge ke ue whapea o e la ki pia kulo kukongi marsa a esen KiwiSaver le si lai re lau kupea. Ero tawai pa ele ngata i le KiwiSaver pa so o se whaaputunga tupe i to tonu o banks e tatau lava ona siaki e tātou i teimi uma e fia lai whaapea tātou peona e saunoa lo sunga le au. I oe, whaapea tātou lai le tupe. Ai toi siaki, or too late. Pe o le tā ua le nā siaki, manu o o maua le taimi. Ia, le lei, o le whaamanatura nā mua tātou, ua tofu ma tātou ma KiwiSaver provider, e se o mai a vaenga o lo te ua tātou KiwiSaver, ia, ai whai masiaki po o fio se mea o e kongo e a po sa a fo ni mea ngai e lau saving i ke ua whai ako ala ke re el pārengi resi. Tā ua siaki. Se le rampo la e ke le lau kupele kupea. Pe o te mawatu se whale na mui mangene le mo mai le o lau stasi fo o te mai titi. Talo whae tawai i oe, o se tala whaanoa noa le nā, le whaalawe lawe le na tūla i mai i mangele. Ona o se mu i le awale le Tidal Road o te loa silfia to te le malo la tunu le aso tō nai i le awa uli le asa tupu i se mu i se tasi fo i o fale i to tonu o lea fo i vaenga i to tonu au kilani ai o le tala whaanoa noa le nā ona ua whano soifua o se tamititi la i titi i lea whaalawe lave a tonu o le whaalawe whaanoa noa ai whaapea le meo tinimu lena o atu po fire trucks e whaisi te le o le mu sa tupu i lea fale o lo iai nisi e to o whao i lato na ave atu i maota ngase pe o se tūlanga le nā o lo whailoa mai i lunga o tātou upenga ta whailangi mo le sila whian malo le atunu. Ai atunu ta vai o se whaamanatu ma se whafangu mō tātou umalava. Teimi le nei o lo sa ili ali malu malo. Po le a tonu le mafua anga na tupu ai lea whaalawe. Whaalawe whapea can be prevented. Pe a whai e tā pena masauni. Ia mamata ala. E leo loa tonu po le ale mafu anga tawai pa le asa umanatu. Ato o se whafangu ma se whamanatu. Mo le mamalo le atunu. Pe a tupu whaalawe whapea. Ea wala tātou mawhawhau take the positive out of the negative. O le meaning o le winga le whamtalanga fo le learn te le sona tāua mai meo tupu. So mo tātou la whapea o le awhile ma le na malai le wha ale ngai nei le whale mangene. O le alme tau o na mawhawhau ma manatu natu le tātou mo le manai mo sango le mo
o tātou nei o tātou mātua mana i whanau e tono whale vai le lei matua whawhia oe tino fo le whale a o le tua le whale nei taia mo ngā ruenga vai po o ka pe uma palaka o le whale siaki le lei le smoke alarm po o le lei maola le lei o nei vai ngau mana e whai ma wake up call mo tātou ia whai vai lea lava e le mautinoa po o nisi o tātou Samoa po Maori po Palangi po Ngikia po Ngisainga lena tupu mai whaulape ia e te loa tauna mamla mai nisi o tātou lala i vanga lo Tidal Road ia pe ona tupu lena whaulape le astona ia wha mai sele atua ia ainga le lua se fulfitu mana whalau tia le tula e ono le tautua mo le Radio Samoa Spalima e wa tolu a mo fianga wha wawa nei fo i tai a fau ia wa fo i la lau solo la tunu i tūte mga ruenga le amatanga le neiva yaso ia usua mar fia usu fia fa por mole venino tia fa mole Radio Samoa. Taslima iwatol amo. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Masalo ua e ai i fale fo mai,
po ta vale ale fono ma e fape ane o nao au nanga tau soifua malolo ina manifo ma tau te faia. E tele le fesosoani e maua ia mātou. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taofi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale, talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu Taro Road Mangele, telefoni lua 55 tasi o tasi lua. O le A1A Tree Care Limited, latu te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma fai fo na latu te wina lau tonga la au matoi toto. Wasilia ma se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited. Le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Talo su fitu miro talo tala tala le tula e fitu le tau tua morbe samos foli me tola mo mal pokala me malo le tai ala matanga ni va so ta tu ia fa mo na mo le fa ungara na va yaso mo ta tu pisi foto telo tanto le fa ungara va yaso ia e manga yam fa mo se relax fo le masinga malo lo ngale le o le to su ngal wenga la matanga ni va so ka ko ye Sao later mai. pa de ngel malo lo mo fa ngal wenga ke lo le fo ngau ka Pele mana ia na le weekend mai le vai aso to le usu ngal wenga po afo fuanga fe ngai mai tangata. Ale weekend le mo e malo lo le weekend. E reflect ai i le vai aso. Mole lo po afo fuanga me fai ona improve. I may se foi le vai aso fo le la anga ia. Ja, da dai tato sanga lu po malo la va de on sai. Tu langa na e wa tato e ka ko si fia e la to si po. Ja, fa mo ele mo ka ko ngar wen. Look at the Madero. Fa malo si ngar wen mo tu to ne foi tai au fo. Tara noa ngar wenga o le saunga le mu o tātou tono ngar wenga o tasi le vanga tauna wha mo tātou langa le te baba atu e tangata whai ngar wenga lako complain nga i o the work safe te le lopa tonu vanga le nga i latou fo le whai tionga nga i o le vanga le Sa o le tawai o lo iai ni tae au le tala le nā mai e se fulu tasi le au whai ngal wenga wha apea ua latou o iei se wha asea anga i le work safe o le tūlanga le amantua fo i le coalition ma le wha anga i o inga teimi le nei o le wha amuta o tele o ngal wenga ona o le saunga le o mo le whaasauina o le seleni lea. O le tala le watu la i mai o o loo ngā lulue. O loo ngā lulue whaapea. E se fulu tasi a lātou lodge la campaigns o whaapea o le structure i le whaanga i o inga po taiala ma processes i to tonu o le ngā luenga. E ei la le vaenga le se fulu tasi le asa a lātou o ngā i le work safe ona o ngā luenga po processes o le iei le whaasea le atawai o lo iei lātou whaapea la e se fulu tasi ai to valu lātou lewa o se tala fia lewa mawhaina tutongi mai le tupe ona o le lātou whaasea le tutonu i meo o le tātou tupu i tutonu o lātou ngā luenga. Ia wa ole tasi le vaenga telen tātou tala no fo le ole loyal tangata whai ngā luenga le ia te tau i le vā ma le employee ma le employer o le employer o le company e ana ngā luenga le ngā luai o le employee o le whai ngā luenga tau na malam le tangata whai ngā luenga ia fo ia na rights ma contracts ma pulenga le ngā luenga lo ngā luai awa ale malam ia lo no fo ola ale fai ona fa leo lo lanto langona i me ala tau ona ave la to fai tiongo te lo la mena le anga il to sfuta silia mala to complaints ya la kwar complain e sa le mena complain e manui la kwar complain le ola mul ta ile employer ia por company ia na ta ia la me o fa pena ia lo winga e misi ako ia para ole winga fam talanga ia i lo le employee la na ia te tau e se fia le e se me le o anto to na le
I le va o e ma le company fo le e konkalaki o mo Tau sai. leita vai. Whaneo. Ale mana ia la le nā pe ona e sauno le nita e au. O le tūlanga lea mō tātou u malava. So se ngā luenga o lo tātou ia. I le ngata i le mele o tupu mai nei o le iei o matanga luenga lea o le WorkSafe ina ia puipuina ia le awhainga luenga. So se ngā luenga tātou te ngā lulue iai, e iei tangata me whaina tātou o tala noa iai. There are processes and systems that we have to follow. Lea la, o se whamanatu ma se whangu mō tātou umalawa, a iei se mea e leo mali iai. E iei tangata me whaina e tala noa atu iai, e maua mai iei le fisosoani. Whatalofa nisi o le tātou porkalami o lo whawhanga mai le vin, ma nisi mai ngā tau lanta Wellington, o le tawa watu wha i loa mai leo le ingoa le na maliu. Msapa swa laven tonu le vin, le stofin te atu nei, le umwhain whai loa mai leo, ia lona swafa, le tole poti. I oe tawai, whaalawe lave le na tupu mai le vin, ia o se whaalawe lave e whaanoa noa ei. Lea la, e peona e ta ua nei tae au, o le whaalawe lave lea se tasi fo i ua whaanoa lato soifua. O lea la e whailua mai, ia whaamaisi le ainga i le whaalawe lave lea o tupu mai. Ona o mea ia whesesenga mō misa ma me whapena e tutupu mai. Lea la o le swafa, o le na ua whanua lato soifua, o le susunga lea ia Terence Clough, 5 tausanga. Lea la whaapea o lo o whaipea sa i linga li i malu malo, a o se tala whaanoa noa, ona o mea o lo tutupu mai i tutonu lava o neighborhoods, o mea ia le iloa le teimi e tupu wai le whaalawe lave. Ia lea la e whaapea lea sa latu ia o normal day a e tupu mai le whaalawe lave lea being assaulted i le afi o le aso tofi, a lea lea o whanau i soifua o lea li 5 tausanga. Whatalofa nisi o paanga afta haldara pakalame afta whatasi mai le marua le tae hao, wale sa mora ni fo i taimi o le tae hao fau, o leo tātu tau le lanta vai taimi o le tau mawhana whana, to tele tātou e o whango ngota, o leo te wawa i atu, e se wha laven tupu lua whi lua se futasina, o mai le olo se tasi tangata. O le sona tā ua lo learn mai i lau titino atu ina o mai, o mawha sinonga sa whanga solo, e te tau ona lava o a oina, a better education, i hala tau fo i e whaunga ina ia wa ailungo sami, Sa o leita vai, peona e tā ua i oe o le whaalawe lave lea po o na tupu i le lua o lua tasi. Lea la o suenga, lea wa whailua mai lunga le RNZ. O le whaalawe lave lea could have been prevented. Lunga winga, e iei mea na tatau na whaatau nuuina. E le tupu e whaalawe lave le na tupu i lunga o le sami lena ma le moai le susunga ia Kevin Hislop. 7 tausanga. Whaapea na la o i se waa, se whaato a uma o na whaatau pe whaalua na o. Ma le wo i lunga le vai ma o i lunga lava. A le tala whaanua noa le na a tawai ua malemo. Ona e whai mai mua ona o le inexperience whaapea e le tele se teimi na o eila ua e whaangota pe whaatau nuina le whaamoe i lunga o le sami. Ma le isi fo i tūle na e ta ua le nei tai au tawai o le education po le tūranga lea o le o ina e po le ina ia maua se fesosoani pe a whai e o e whaangota. Teimi po se tawhaonga e whaatau nuina i le vai po le sami. Fufuanga whapena se whamanatu mo tātou umalawa. So o le sona tā ua lo learn mai i fwele le ia malamalama le tātou i le saunga le mū i lungo sami. Manto fo saunga le mū o whainga whaiva le lao e amatatu te whale wa o e nai ta pena a ngai ai. Mea umai mana o mia mo tātou i le whaiva le a so a le o tātou le mela i le wa ala alo le whaiva. E ta pena umanai vaenga na e tau no fautan le iai. Io e tawai, pena e ta ua o le tā pena sa uni. Pe o tūlanga nā mua siaki le tau. Pe ta tau ana o, i le sami e whangota. Lona lua, lava tā pena o your resources e mawhai ona ave lunga o le waa. Mua o le life jacket, po le ofu whaola, lea e yei le tā ua mai le na whaatau nuina soina, mama le moa i le tamalea ia Kevin Hislop, whaapea o le ofu whaola le na whai,
it was faulty pe e se le whaongaina pe o tūlanga whapena le e aoina mai I lea tala pe o tūlanga o le sauni huni a pe on ta ua sunga le ao nei tai au. Le se tātu li poti mai wala wala la so aina watu le lo tātu malu wha le nganga hape le ola amatanga le neva yaso mai a pasta la wha le kopa pe a fo mai tātu tā whaonga e le sala whai au le lei sa mo o le crew. Porque la misma le tātu le Samoa Swali mai vitono a Montes full balu il fitu kia ora good morning. Wana ila ile masina O mata ango bedina tawita Filanu lanu wa ipe yo susana Pe o se ia eta oto watu manga Afai etele tali tonu yo winga mana suma tama futa O tele pipelo yate oi ole lava su e yo tua oila umasima Automoti no ua bisia Oya ole ma we papa sa tawo Eva mele la 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 yo love motulea La fa yo love motele lava lea Vale lea love fo ile ea E ma we fo ile fuli malesea Eva mele la 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 yo love motulea La fa yo love motele lava lea Vale lea love fo ile ea E ma we fo ile fuli malesea Hey 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 hey, se la faille aulele. Hey, 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 hey. O anga ifa no malau anga nu. O tu mau be fava mau. E malu lava ono Yesu. Fa mole mole fai ma vaisu. Le ai si tasi folinga mata. E pele lava oilo fatu. Fai uangalo ya oile alofa male loto mawalalo sauko ila oile saufa ima iyo au saufa se ifai le alofi amatai ole nuku fa longo le se fai mai o se upu Eva male lala le alof mutulea la fa yo lo mutele lava lea vale le alofo ile ea le mau fo ile fuli male sea Eva male lala le alof mutulea se la fa yo lo mutele lava lea vale le alofo ile ea le mau fo ile fuli male sea Hey 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 se la fa ye aurele Hey 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 Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka meki o le mokele mena kumuli fa alo alo malok mo lalo, ai afai ai esasi, ngwinga lau ka koe fai kui fafu, ai mai o pule onu, o umanga mai kofia i ai le fue marko o kolo, o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongu, o mamalu mau pa ia e fa ame melo i ai le loko, na kopala me fa asoni, sa kukula fai merko o ko o nga fui fafu, fa salele anga, na ko pule nga wa waku, Nanga e mau mai tule sale aula Vai ko pule malai Ulu fale nga fulu ma faufonga Nanga i fo mongo fai mai e tule sa foku Finga olo malai e si o si o mia e fale loku vai singango Le kumalo e tule a sau Olo malai fongo o maki a maki ai ku au Pa solo mai le kusalenga O le kala e mana mai kapai kasi fale Ko ile malai o le kamau a siaka Palau di sifo Ma parau le fale fae tule palauli Ilo malai fongo i veilo a Se ua ako kingo le kama ma au le lei Sala faie o oenga moe pa i o le kala le lei Me mika i le loko e fai masei Wa sao fala le lei Le moku fai mai ma fai lau sala faie au le lei Eva mai le lala le o lo mutulea La fai o lo mutele lava lea Vale le lo foga i le ea Le mau fo i le fuli male sea Eva mai le lala le o lo mutulea La fai o lo mutele lava lea Vale le lo foga i le ea Le mau fo i le fuli male sea Hey, 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 hey Se la fai e aure lei Hey, 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 hey Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand.
Tu maule maule pisi ilunga o awala le aise suinga mai le tatou ulua ili poti so lunga le masanga le mu mea umai lunga tatou ala tsele nei au kilani. Tu alala tatou polo kalame ina ia manatua awa le whaunga lau te foni, drive to the conditions, keep your distance. Maalu sau whaatulanga ina ilunga vaenga o loo e malanga ai le nei teimi o le tai au. Manuia tele wha malanga inga ilunga awala le nei aso ngafua. Tautua Radio Samoa, tasili mai watolu amo, ino tula mai le taimi lea wa toe se fulu tolu minute o na tā lea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa i tātua tunuu, mai le tātua porkalame o le areto le ola, i le nei fo yaso, ia mā lor so i fua manuia i ati oe mawhai o na mafuta mai. O le tusi a ke nese wha, al whai upe ono e whapea, kai noe, whetalai mai le tua, kai noe, se a le mea ua e itai, se a fo i le mea ua wha uai o mata. O le upu mo i le aso le nei whapea, a oa oina se mea le lei mai lo uso. Ina ua whaamanuia le tua i le taulanga a pelu. Ia tia le ilopo le ale talina whaamanuia ma whailoa ai ua talia le tua le taulanga a pelu. Whai mai nisi o le afi, whailoa i le afi. Pare tasi le mea manino na talia le tua ia le taulanga a pelu. Ai na te le talia le taulanga a kaino. O le mea utupu whai mai, o na ita leo kaino, ua wha o na mata. Pare ia te au sa o mawhawhawha pēa, ana oa o kaino, sa te tau ona o le ita fua, sa te tau ona oa o ina kaino se mele nei, mai le mena whaia e lo na uso o apelu, sa kaunga e kua le mūla na taulanga. Inga koe alu le koe wha sa ola na taulanga, whaka i le mela e whaia apelu. Awa e whai tau le whai upe e ono ina ufesili le tuape e se au wha o na mata maitai. O olo i whai upe fitu. Fai mai whetalai ngā le tuana iai. Pe a whai e te a mio le leia li kaino. E te le maua e le fia. Pari whapeltani ai le silo minga fai mai. Pe a whai e te whaia le mea sao. Nga fai mai le tua. If you do what is right, will you not be accepted? Nga fai mai le tua kaino. Vai, anga e whaia le mea sao e pe nga whaia e a benu. E ke maua le fia. Mai e ke le maua e le fia. Nuna winga expecta le tua anga sao le me whaia kaino. E maua fo e iel fia pe nga maua e aben. So o le songa la mo o e le asol nei. A yese me le lei e whai seisi. Aue keika. Aue te loto le anga ma wha uai. Ai le meki whai. Alu e whesiri iai. Whai uso. Lea le me ua. Lea le aikia le ua. Wha manguia mai ai ma. Manguia au me whai. Ia atonu e shea e tangatanga ia ki ava pe vai. Ia o le whaalango i le tua ia tau mai ma awala ngai e whaia. Sa whape ngal me ang whape alu kaino whesiri a apelu. Apelu, lea le mea ua manguia ai lau kauranga. Whangue whape ipo ia apelu kaino lo uso vai. Alu vai se mangu, ia pe waku le mangu lea whasi osi ai tauranga. Vai, e ke maua ia mea le lei. Pe a e whesili i le tangata ua whaamanu ia ina. Ai leo le wha ia ma e itafua ina ua whaamanu ia ina lesi tangata. So le upula lea mo o le asol nei. A ewa ai atu se tangata manuia. Alu e whesiri iai. Ai aua e te loto leanga. Ia o le unga awa a whapeke loko leanga ma e wha le mele leila e whaia lesi tangata. O le unga ke o iai. E o nga le aia ma se mele lei ke whaia. Ai nga o lo kaulama lama lava i lo olanga. E wha leanga mea. A si kama po si uso lai ke wa ai atu iai. Le tua whawhitai lava. A oa o ina i mātou. Ina ia mātou i loana a o ina se mele lei. Pe a whapele lei se si tangata. Whamanuia le tua ma o mai le loto le lei. Ia vi i ai o Yesu. Amen.
Finisa wa mala pese ale karesia fa pro tonga Yesu isa mo mala fi anga pia ina woto lima il fitu le aso los portolo se tema mena tupu nei aso tau sanga mavai. Ile tau sanga tasi iwa whaiva o le aso le nei na soifua mai ai se tasi o alii ma sa whanau I Amerika. Tau ta ua I le tāleni lea o le pese siva tusi pese whapea aina o le taina o le kitara o le sunga lea ia Bruce Springsteen. E ua lau I loa I le malo le atunuu I pese lea pe o le Dancing in the Dark and I'm on Fire. O le aso fo I le nei lua se fulu tolu o se tema tausanga tasi iwa fitu fitu I tutonu lava Arizona, Amerika. Na whaawaina ai le aso le nei ua whaingoa ina o le aso mo ainga. Today is important because it's all about family. Family Day. Ia manatua le aso le nei. I tutonu o lou ainga. Ina ia e whai atu. Tama, tina, uso matua ngane. O te alofa ia oe. I love you. O le na, manatua le nei aso. Family Day. Create unforgettable memories. So remember to put down your phone, ma devices ye whaunga tātou e aso uma, ai mana tua uma tātou ainga, a vea ma aso tāua, lua se fulu tolu o se tema. O se vainga le nā, I mea na tutupu I tausanga ua mawai. Pesele nei u fatu moe ai u e vai vai u e via moe da fai la e da la mai pea I say o pa a pia a tu ilea u o tari toni la pa ma ho wa me no e ma wo moni o te yo e o te a me ne poi le o ti a pai u e pia but the smile io Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna ese lava, te leoina, e una mutangata. Apaina ue pia mala malapa, e silia idea, tu mai oleana. Ua o talitoni lo pa maho Ua mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi le oti Apai ua e pia pia Pat smaila ia Ta maole pe tu lima E mai Samoa mai New Zealand Radio Samoa Tasilima iwa tonu amo. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau Lole Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Beta Drive Doctors I le tau longa wha tau I mangele. Wha pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la ko witi is fulu iwa. Mo I la tau is fuluan tau sanga malunga atu. Wha pia matupui pui o le fulu. Pala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele, I taftafane o le McDonald. A Manrewa, I taftafane o le Whaletusi, po le Public Library. Peter Drive Doctors, Clinics. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu.
O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Hey, hey! In this update, the Minister for Child Poverty Reduction's taking a swing at the previous government over its inability to hit its own targets. The previous Labor government set a target of reducing the number of children living in material hardship from 13% in 2018 to 9% by June this year. But the latest statistics show that figure is at 12.5%. Louise Upston says that's not good enough. The reality is that, unfortunately, under the Labor government, the three primary child poverty measures went up. What we did see, nearly 50,000 more children being raised in benefit-dependent households. The last government pointed to the COVID-19 pandemic as a major reason why it wasn't able to meet its child poverty target. At least 4 people have been killed and 18 injured in a mass shooting in Birmingham, Alabama. Police say multiple shooters fired multiple shots on a group of people late yesterday. The BBC reports officers found the bodies of 2 men and 1 woman at the scene, while a third man later died of bullet wounds in hospital. No suspects have been arrested. A new international power ranking has New Zealand as one of only 3 countries declining in influence over the past year. Here's senior political reporter Sophie Trigger. According to a Lowy Institute report, Wellington's largely been left behind by Asia's fast-paced defence diplomacy. Along with Russia and war-torn Myanmar, New Zealand dropped in overall power this year, the Institute noting a 14% loss since 2018. The fall in rankings was attributed to less defence networks and a drop in diplomatic influence. Fire investigators and police have been at the scene of a blaze at a South Auckland home where a young child died. The fire on Tidal Road in Mangere was already well involved by the time crews arrived just before 1:30 Saturday afternoon. The child was found dead inside the home and others with minor injuries were assessed by ambulance staff. That's news. In sport, Lydia Ko is closing in on a 22nd LPGA Tour career win. She's opened up a 3-shot lead with 5 holes to play in the final round of the latest tournament in Ohio. Ko is 7 under par for the day and 21 under overall. Lando Norris has led from start to finish at the Singapore Grand Prix to take another 7-point chunk out of Max Verstappen's Formula One Championship lead. There are 52 between them with 6 races to come. Sri Lanka have the advantage after 4 days of the first cricket test against New Zealand at Galle. The Black Caps are 207 for 8, chasing 275 for victory. Wallabies rugby great David Campese has questioned Joe Smith's suitability to coach Australia after another Bledisloe Cup defeat. And Arsenal and leaders Manchester City have drawn 2-2 in Premier League football. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O lo tu mau pele ma le pisi lunga tato ala tele vanganani si vaenga State Highway 1 o se vaenga mai Redoubt Road Manukau Papatoetoe East Tamaki Highbrook o Tahuhu Pamua Mount Wellington a ngai le tato taulanga o loo whailoa mai o loo so longa le leile alu le tato traffic. State Highway 16 i sisifo a mata ona pisi le traffic mai Rural Road Lincoln Road on a flow le le mai le tato traffic Rosebank Waterview Tanu e a ngai le tato taulanga. State Highway 1 au ki lani mātū i le tatou vaenga le o lo i tatou awala lau papa lo whailo mai foi o lo flow le tatou traffic e o atu i Victoria Park. O te umalava lo anga i mau le tatou malaiva lele State Highway 20 o le nā lo so longa le traffic vana nā wo whaisi pisi moderate i le teimi le nei le George Memorial Drive ia lava tā pena le teimi a wā le alo atu mo whamlanga inga i va lele i le nei aso. Ia whamanatu o le tatou polokalame malu tai au ne ia drive to the conditions, keep your distance, ma ia
aua le alu sau whaatulanga ina le vaenga le awala o lo e malanga ai aua le whaonga ina lau telefoni ma alo lava le onusai manuia malanga o le nei asonga fua. Tautua Radio Samoa ta sili mai watolu amo ina utula i mai le taimi le wa 5 minute te ai le fitu. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i watolu amo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Amatamai Samoa le ne vaenga lata mai le tala o le tau lua se fulu o le mawhanawhana o le e Samoa nei temo le tai awa vatu lai mana i mele langi le leo le tau i Samoa nei vaenga o le tai awa le fasolo na awa le tau e le aso atoa i Samoa lua se fumara iwa le maulunga le vevela le e Samoa le so lua se fulima ilo na mawalalo na minuto taru tana nofo i le Samoa le fiawa ngana mana tumarabao tanga vai tipio tanga vai ap ya ona mo e fulona le antanga le tala le tau i Samoa e le nei fo yaso ma nei fo i yaso a toa se mai le talo le tau i New Zealand nei fa talo fa pa angal talo pakalame e le motu i saute e le nei time o le tai ava vai atu Westport la fa sono pa utimo e ma mafati munga ni so time fo le marma lunga le marulu mo to wanaka la fa sono pa utimo e langi le lei e ni so time fo le marma lunga le marulu timo la fa sono po ina awa pa utimo le so Queenstown la fa sono pa utimo langi le lei fo to mo lunga le marulu Nelson la pa utimo langi le lei le fia na nei kai Cora wala pa utimo ni so time o nei fo yaso pa tu de Liden la fa sono pa utimo le so male ayo fo ngala aude ayo keriso kana stete ma lo la versi fo maria e nei tai help fa sono awa pa utimo mo to langi de lei e le awa udi male fia na nei so fitu mo runga ma lo mo kana stete o nei fo yaso fo se man tau le motu ma tu pi to la lunga le motu ma tu kai taia so viva ma lunga le ma fa le air ala fa sona awa pa utimo langi le fo i le afia na nei i le vava ya tulanga i le tau le mo Wellington ma lo lava se fo mo ia pa angal tar bakalame so se banga le mo Wellington la ma mai tar fa salonga i le nei time o le tai ao o le fa solo in langi le tau mo tau i le so pa una i wanga ni so vanga le tui ma tu le mo le Wellington Harbour le so le wauni fa solo nangi ma lo se ma forse vidi mai ma tu si sifo i le afia na nei se fo lima ona maurunga na malu mo le mo Wellington le so langi le tau ranga i le nei fo yaso fa sona awa pa utimo i tau po fa sona fo in awa langi le tau rotorua e nei fo yaso Palmerston North awa pa utimo langi le fia na nei New Plymouth la awa pa utimo mo to le so fa sona langi le fia na nei langi le nei pia fa sona awa fo pa utimo langi le fia na nei Masterton e de bava tu Hastings lang le tau Gisborne lang le tau Kirkiri lo Hamilton ma lo se fo manuia fa sono lang le tau mo to de ne fo yaso fu fitu mo ngona malu lo fa mawina mo Hamilton e ne fo yaso fu o ta to yai tamaki makoro o kilani o fanga fa salonga Radio Samoa fu do wa ile malu lo ne ba ngona ta ya bava tu mane su mane la e ne tai mo le ta ya o winga na tau le so la fa sono awa lang le aso ato fu fitu mo ngona malu lo mo tatou ia kilani nei fo yaso fu lo na mawalalo tai au pe au lia la fa sona awalang de lei fo fu valu malunga o le malu mo tatou le so tai au awalang de lei le so lulu fa pena fo le stofia for rele pa utimula sto na ilang de lei le sa fa mo mo bana ale ava tau de nei fo tai mo tai au le tunu ala pa pa au ni so vai ngor kilope Hawaii America Afghanistan isala elu mai kupito pa mo mo ni tau mo tau de nei so fo tatou o lia so se tasi fa isana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se e te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiele i le aso lus fultasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau nonga tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai wha atali eise tali e ia inga wha abitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Iva mana fa lo tele to la fitu le porkala me manuel tai out of Radio Samoa
Asfodima Eva Tolu, Amoni Sopa, and Charles Clam, Fantasy Martin Temple Tayao, Kiora from Tamaki Makoro. Good morning. On the Father now as a longer radio Samor, Nefo Taya, former Town Nivas, or Tato Yai, Saturn Proclamadel Taya, Tanto Yai, Neva Yaso, and Outer Vasmon Bulia on a fan now, or Nefoi, by Tuango Tanto Yai, Ia, or by Temi PC Foi, Ia, or the tail on a fan now, or La Tapena Molo Tamiti. Yeah, or Lotamiti la, have Yale Tauloto, Ya Tamiti, or Le Talafatino, or Pese, or Mea Umana. Ia le ole anga foi ma la fai ngalwenga le tua fa pena fo le senga fai anga sa ka pisi foi la fai anga sa le foi vai kai la na ia pisi ma lo la fai anga sa le pisi vai pisi ma fai ka ko ki ma ngai ngai ka sa le tawai ona nafi ole sa fa tau ina ito nai fai si over ole ai ia la ma na ia pe a fai le breakfast le ole toast ma le avoka tu leia I loa ma le tātou kofe le o le CCK. Mana ia le nā tawai? Ia, ka kounga, mālo lawa, mālo whaftai le atunu fo ni nei tai au fau. Ia, whai mawai tātou piti mana ia, tātou lo o whai ngaruenga. Ko a le moa whai ngaruenga fia fo tātou. Mana ia. Nei, te le tālonga sa whanga solo I le whai ungar wa yaso. Te loa, te le fo tātou, moli mawina, te lo tālonga nei ai. O bawai atu, ua mai, al tamara sanga the Commonwealth weightlifting, Bangor Senior Junior, ia ma le Youth Championships. Le sa whai le whai ungar wa yaso, o na wa yaso bawai atu. Ia. Pe te lo fiti le sa whai le tamara sanga na. Mana ia, le tam whai ngar tātou au. O lo te bawai atu, final results, e varua tātou gold medals, tasi tātou si liva, tasi le pine apa me mea. O lo te wawai atu e wha Commonwealth Records na Ausia, e wha Oceania Records na Ausia, e la Ausia i al tātou tunu o Samoa. Fōi riwi inga le tua ma lo le wha ea tunu, ma lo le tam whai e le pulenga fōi ma lato. O ma alo mtama whanau le tunu, e sa wha penana na whengai mana nā fōi tama sanga peona iai. E le nā vai aso ma vai atu so ana nafilo te wawai atu le sa sauni ai, toi tali u Samoa i al tātou Ausia. You know, my Renata Morsanga, and I my hatu. Well done, my lova, my lova. Excellent. Lele, tele start on Savanga. You at Savai, Fatanuina, Leo, or Alfa Ungal Tato in around, Lesa Fatanuina, Talonga Leva, Sharks and Cowboys, Lenaman Maloele, Sharks, Easo Farrelli, Luas Ful Maleono, Cowboys, se Fulu Valu. Talonga Leva, le Roosters and Sea Eagles, ile aso Tonaila, Fase Fulu Roosters. Sfulu ono ai Sea Eagles. Ta'alonga la na e lua sa whaataunuina ale NRL. Lea la tawai pe ona whaataunuina ta'alonga ia. Lea sa iai au ia sa whaatautari mai lunga. Lea la sa la whaataunuina ia semi-final mo le vaiaso ne. So it was for ile nei ta'alo ile Storm le Roosters. To is fulu le Po, le Panthers ta'alo le Sharks. Ile to is fulu le Po le Stornai. Mga ya mo ia la makalo nga yeson e pe au ke lo au ia le sang top 4 foi lo ko wa le wa wan ko fta wi fo ka Storm na lo ai sa wai numeratas le auto e tu na mai I talonga ia mana ja so semi-finals la na mo le championship le NRL lo afilo so mo fa so le manga ia mo ia makalo nga la so nei ja de lei o isi tanu talonga lo peleki ma ABs mana e talonga le ABs ma lo lava ta alo tato au le All Blacks le man ma lo la to talonga I le va Australia luas fulvalu ai Australia man malo tato tolus fulu tasi na ia tele tato au ana ia la to talonga tavai ia sa o va kule au le Australia e manga ia mo ia malo so le au son ga paual melo ke paual melo ke lo ngai e pe manga ia pe se fulu ko le peleki as fulu di mai ia le Australia fe tawi ke mi mai wa ko kasi la ka lo ngale ko ia sa ole e ka mi su ko lo peleki io Longa winga la ile ta'alonga lea. Ia kalonga le ngarua ko sfuli ma Australia ko sukolo peleki. Ia. Ala winga ngala ukala. O afa auriki mai le awol peleki. Ai ko mo presfuli ma le yungi Australia. Ia. Ole facility le ale ile awle no peleki. Po le ele me ala I ona o lo ile kwata mul ta'alonga. Le ma se ai mo.
o so ngai kalonga e makua ai ke le alfa le ko pe foni nga mai le o le malo se lo pele ke tau na ia ile 18 minutes e fa wa ia le il talonga me sala kwa ka muri o le ke le fo kalonga e o lo la fa muri pe o le ngi ai mo lo pele ke la le mo ku puse fa ia nga raisa ai se a so le atara tavai pe talonga valus ful minute pe tu langa nai e tatau ona iai tamata alo uma o lo ta alo talonga lea ai pe na efisili it's le ata efisili pe ia raisa pole atonu le meu fa pela to au ai ia la sila malo la tunu ia ma fa fonga ilunga televisi ma fa tau ina talonga e to fula va tangata ia ma tali a o te loa e to e tala noa ina le e raisa ma la to uma lava ia me se foi la to talonga o lo mana ia okay le ma lo tato ma Samoa ma lo talonga ma America e le Pacific Nations lo winga tu tolu apa mela tato pine aulofiki ia ping sidiva ia pang ia le so vanga na lo te va ia tu net polo Samoa la ko under 21 manga ia sol le foi ma lo ma tato so le la tava le net polo World Youth Cup i lo felo suma lima le sina vaenga kalonga mua la maka kalonga Afrika ma Argentina sole okay fai aku la le pinginga Argentina le mea sole ia maka ukia ia o fe foi fie vela Afrika Maya. Afrika le nga kavaringa maui au skadi mo no pele le ma se malo au ia sole pingia Argentina malo ia Afrika ngafi mana ia tele ai o talong pena esa no mana ia fainga Argentina sa fa luas fuluiva Argentina ai luas ful valo tato aule South Africa Mesi Afrika la ko malo ko mengu kia kikilla ko sala le mama le po la kualu le spiko via Argentina so Terrifying. Nesi na salong ai nisi talonga ni falang Paulia le sfulon lo tele tula fitu papongal dei tai al pokalamel ngal Britania think a minute on tarif sa tai le Samoa la fa kan bala Hello.
Malo soifua, ole si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. During World War II, churches stayed open 24 hours a day so people could come to pray for their country and family members out on the battlefield. A caretaker in one of these churches noticed a boy who came to pray about 10 minutes every day. One day, after several weeks, the boy came and prayed even longer. The caretaker asked him why he was praying longer this time. The boy answered, "Each day I came to ask God to bring my father home safely. And this morning my dad came home, so I hurried here to thank God." Have you developed the habit of being thankful every day, no matter how things are going? Always remember, there are many people with worse problems than yours. My friend's son, Joshua, was born with a serious heart disease. Joshua's had several heart surgeries. He's not been able to play sports because of his heart condition. But Joshua's grandmother always taught him to be thankful. On days when Joshua was so sick he couldn't go to school, his grandmother told him, "Josh, just be thankful that you're home and not in the hospital." Recently, Joshua had another heart surgery, but this time the strong medicine made him so sick he almost died. Joshua's grandmother telephoned him in the hospital to very kindly and gently say to him, "Josh, I'm praying for you. Just be thankful you're not in a coma." You know that grandmother's right. No matter how bad our problems are, they could always be much worse. When's the last time you counted all the good things you have? Whether it's your family, your friends, food to eat, clothes to wear, a roof over your head, things that millions of people in the world do not have. Usually it's only after we've gone through problems that we learn some of our most important lessons in life. There's a song that says, "If I'd never had a problem, I'd never know that He could solve them. I'd never know what faith in God could do." So won't you give your life to Jesus Christ today and start trusting Him to take care of you no matter what happens? He'll help you to see all the good things He's given you, including answers to prayers you never even prayed. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Sipso. Lua se fulua mala falawa te ale tula e fitu neo falawa fa just maile fionga ngan mana tu marbao tanga vai tipio tanga vai e o taru tanga masani fo ipana ye am tanga vai state tasi ile nga fa alo e fa talo fa tuai ile wa fionga ngan mana neta au vi ile ali ile o tato felo ile amatanga le nei vai aso malo sai fua malo le fola ia fa talo fa tia te ro tu sala malo fo sai fua male langi mbal nei kai o fo mal nei asko Patalo ko foi le sua ia te vai ma le tau ngau se tolu a mesel fa fonga tatu tulu ia malo se fo malo se fo ki ora sir yeah tal sonu le Samoa la fionga se weekend lele ai o mai le tau ile tatu atunu pele Samoa le nei taimi ia e ma le ia le ka ku asesi mo mo al tau ole nei ko ini ka tuanga pun la tainga ai o wingo le tawai re so fuol nei luas kulu tolu se te mai tatu tulu ole fa pe mai le po tio le tau tai nei o au sa vili e fe lolo le malo se tua no olo ki ai lo tatu no pe tai o se vai no te ingo sa vili mati mu lo te oto I matu ia fantasia I mao ma tinwe a fi ai tatu tulu ini stebi Ilua ingala ia mo wingo le tau poru mo savai. Ea woa ini tio teimi mana I timu e tōku kua wātoroa. Whaafitai lava I lawa fionga. Mana ia le tala lea ua maua mai whaapea wa a mata ona whaonga I leo ia mea po e ata ia CCTV I tutonu le taulanga. Pe mawhaina e saunoi lea tu? Ioe.
ko mele wa makanga per wa I ho le ma ko lo pi me pe awa o le alo fina u e ke le yalu mori mumu aya sa me po atala I lu mai ko le per tu per en se tu e fu o la nga yalu mori mumu ye ma di ala sa ya se me ku yalo da tupe pa tu se fa tai tai na fa tai tai na ta u na el ta tu su wa pe ele o masani il ta tu tu temine wa le wa pa ilo mai o la wa mata fa o nga ma la ku wa o ilo o ma tu wa tu ni manu fi o ta langa e ki le potu le mo mai anto me puata nei o lo fa pi o mai al fa pi I lo pisa o tu le lo le masani da ta tu o ina ko ini si lo te ba ai te bai tu sala e ai o lo e ba no ho le wa la le me puata ta o mai ya o ya o le wa e o mai le a pa nga le o le voltele o la e mate tu mai me puata a me se lan ba ngo le traffic ai o me puata yo te lo le o mai on happy o me puata fu ine e mo a to ai nga yo inga o mai tono le vai pa no ta ranga no winga la o le wa mata na fa o lo ta tu me puata mai lo mo vai nga se ta ranga au lele yo tu le fontanga ile masino o yo wa tur ba so le masino se tema ai o te lo ya la ta tu ba ai po ile a mo me po ata te vai ma tu sala mo pe mo ko mo wa fa pi me po ka ngala sa le o tele o lopo le ale fufanga mamao ale matanga luengo leo o leo te va ya tu ala tu sabali ai ngale li o taulanga fo le matapa numero la sene o na tu tamale o le ase fufanga mamao le lo fa ile tu langa ngabana o leo te lo sa tu lo tu ina inga ya tu o I sogi le anga ile mo no ba sun te nei o le tala mai da o la ua fe atu ko ile nga le ta pala sene ho ile numero le sene o la tu tamale ma te ulia la o le e ko fuanga ye a wala ile fen ona uia uma e ta tu ko tino ko te mi le kontanga o le la ko lo ka le ai o ai nga la nei ma pisi ni sine e me se na tu nga we I de li o le o le lo te fa le le ta la ngole ai e ko lo ka le ia o no vina ko ringa mai o le atu si la ia anu tu ala ta vale su ele dice o te no foi o mo va tai tai ia o no vinga te wana anu ta vale o ele no foi mo no ia ko se fingo vale va pena a le la le ngate la ia no ko dia nga mo no e va pena ko dia nga mai ile tu sa ira nga mai le vai mo ngai lu le ye mo ta io nai pito nu umana wa mataulia e te nga mai o sa e ana mai tono taulanga se vanga na pasila pasese te loe fasino ile sisi awala nga ia I tai marketi o le kunga leipea tu wai pasese ia utele rola I po la ku kon a o tala na I nga le pata mido le au mai le sene o ta vale ho ni ai nga le no foi le pata msanga le ina io la tu lo ai la tu pa mo mo te mi lo kai la wala la I ta vali fio I ba nga fia nga ia po ai no le no to no I le lo te fale la o tana no po ese swing on le fufanga mau al tanga ngore le wala no ma va ya tu ni so ripotia ngal ban banana ise fa tonga majeta o le tuanga le so ngatu le po foi le ele fe o ai le tupu ma suyo malo o mai te mi uma I manga ala ia ai mana ya ta ofia o ta valenga kai mi ole fe malanga ye ia ai kakala pele no ia so sani mo e fenga luenga ma okay lo pa se fufanga mal malo ile tu na pea e moni le tu langa na te vai o ta tu ilo ma ia tu langa foi fa ti no ia po fa pene ele fa pe ma le tu la o le aso ka lo ia tu mo ta jaina ia po I fu ia ta io mano o le malanga mai e ia te me fa pena na fa fe o no ponga le anga ia na tau le te me te we na loka le wala ia mo ko na mo tau no ponga le anga ia to tala le wala ia mo pe no masani o te lo voi fa pena le pa ti no nga mano ai o te lo ta pena nga ia fu ia ile nga yo ingo le fa tino
ia aua e pei hui lele o le teimili nei o le tātou te talanoa le talinga malo o matua te le ara tilo hui lele ia i le tūlanga i le pisi o whio inga o no whanga ese whio i ai tai mautu ngā whono ia mai se le ngata o tai o malo le malanga mai ale hui malanga mai min stāle bai whako o malo tau pulenga hui la tau pono le teimili e whanga solo ai e kūwhanga lea ai o te loe moni tūlanga ngā wai whaingo fian tātou malama mai te banga na te hui lele o mai ai malo ia na loka le wala te ko i malo ia pa pena hui lele to tara le wala i tūlanga matan a wai pe an tata no mo bua ele o tau fianga ruenga ma pisini si masan yo reaso o lai te tala se banga na ia o lai te pundi ai te mira faila o le ngā lua matanga te tai ma pisini si te ia te wana mo le avano i la tūna te una nga i mai ei no kuanga lai pa tino e la tūtua ma la va tanga mal mana va vai atua ma tango fia tele mo lungo le tulanga soka le tato le o le temo mo le o le wa sa o toise au mo tato ia mo le women under 17 world cup o fa ma lima kwa manga i ke le sole le tamfenga la sokari levo tele o tau ati na belta longa le o sokari levo tele mo i le ala sa tato wo ai desi levo o le si tūlanga ho i tau sini o ngā ia tunu o le Oceania ia solo tua whapena ai le i o a tātou se tūlanga ho le whapena tātou sao sa i ringa se mpini o se ipo longi e le whipa o a le whipa whala putonga te le kūrere ta longa le lala a le ala ua manuia tau whaipo na i tamatai ia le ua mo le tei mo mua i tala whaasolo pito le tā longa soka i Samoa o te loa poi pau atunu i Pasifika e manosi tene o te nule pe Vanuatu o Tahiti New Caledonia yo ia iti ia ma o tu nai New Zealand ai ia te nula iti ia o le Pasifika ma le Oceania i tālunga le soka Samoa mo ia le pe o lono tātou an ia pe o leo foto a tātou o le se whaalanga mai a tausi neo ma te tele lalongi tālunga soka ia te ropo i o le o te lo tama sa ia sa fini tato au lea pe o tama sa ia sa kapiten ia o Amerika le malanga mai ia le tama sa ia le tiro le sa kapiten ia tato o soka le sa so se pini mene le sa mo wel tato score ia lua tato manu roma qualify tato le Tanu sanga le fai Morocco tau sanga po. Mana ya. Le te lo se weekend le tele ta longa ta to no ma le ma lo ta to monsa mo. Ya le fo ma wo na filen to tele 12 ta to OCC il ta sanga Commonwealth weightlifting al senior junior ma le youth the championship le sa fai. Il nava ya so ya fa tai le tour alo foi ma ta ma fa na le no OCC no fu sa mo Ya, ma o go ba ya tu tu lo ko sa fa penana tau sini o tato o masi tau sini o me ma foi fit talunga ia tu pulang telbo o Commonwealth le sa foi ai ia ma tunu o Oceania ia tele tato pina o lona mo mai ai tele ko tato mata ia na fa tu ina ide mai ai o le na po i tau sini o ia le ngata ile ia pe na e ta o tato manu Samoa ila na ta rongo po i sa ia na ile por Pasifika ia pan ia me se po le sa fa la solo ia kanu sanga po i le lako pita i to fitu o te wila. Ne sa pa nga solo les freedomness to na ayo nawa yas. Ia, ma o le hui ai au malo rosi ko i sa tau sinyo se ili se mpin. Ma la va tai. Ia, whailo ia mo le sit fiore tuno. Lau tu tua mo antaro tala mai Samoa. Pea tala valu ta nei wha mon bone. Kama mana. O leo mo whailo e se tawani ko i sa apea masura nu. Posa kura nu le ta abidinga ho o kiki. Na foi ele fai uma cena fa mutailo na tofi a lo mal palo da tele o tu sanga lo tasi o leo mo to te penal tanto company va le Samoa Airways e to foi ana maranga masani de pa o mo se voi sa que fiere te vai mal pa ko vale tulu e a to e a mai sta tu va le la iti de va o mo se voi o tala me fa amsilonga ia fa pe fo i matale ta longa te u ngai te tu a matale vai aso te vai ma no whenga ngana mana wha maro wha te tele tau tau mai fo il tātu ngā ruenga renei tāi ama lam tanga te mai aso mo rio whaival ne asang fua hausa ia wa
pena fo nai tu tatu pero pe le whanga ngana mana tumana bawa tanga vaya tipio tanga vaya ma taru tatananga na tanga ni fo vaya so na fa ilo fo monu silfia taru tala la falo tele lan tu taru tala mai samo pe ta ia le valu i le town na hilto to mo de samo sfolima e va toru amo wa mo time yo tato fa mrianga o aso fa now. Pamlianga swana wala song fuara nei luas futolo se tema a fai mfana fanga ingile telefoni o na matala telefoni mo o tolu fitu tasilima eva tolu tato emaili ile on air at radiosamoa.co.nz ema fai fanga tato Facebook mo YouTube Radio Samoa pula o po feo wala na mai la pamlianga swana wala nei for e tai fo fa tali tato telefoni a nei pamlianga la pito le tavai lunga tato emaili fa manuia atu le atoanga le fitu tausanga o si o awhawhine o Solinga Belinda Farani. Tatalo i le atua ia pui lo wola, tuptupua e te tonu o le tātou ainga ma le nei atu nuu. Alofa anga mai o uso ma o tuangane, ai meise o nei ainga mai sa moa ma aukilani whaapeo ainga uma ai whaasirisiri ai o mātua Stefano and Rosanna Farani. Barbecue after work. Happy 7th birthday again, baby girl. Alofa atu. Lunga pēr tatou emaili tawai. O lo iei whaamanuianga le nei, whaamanuianga le aso soifua. Si o mātou uncle, le toe si o mātou tama, o le uso, si o mātou tama. Le sunga ia leo atawa, taupa u, sala solo, elu mailata, o tiara tu. Vivi ia tuia o tau i lea lii awa e lelei o ia. Awa e whaavavau lava lona alofa. O le aso fo i le nei ua whaia lea lii tātou te oli ma fia iai. Ai ia sili ona tele levi inga ma le whaaftai lea lii. Awa ua whaapopoina e ia le isi tausanga o lausoifua ua atoa ai nei le fitu se fulu valu tausanga o lausoifua. E le whaangaloina lo alofa si o mātou tamaa o teu pea i lo uloto ma le mawhauwhau ai meisi le lau tele o tātou ainga atoa i Samoa, New Zealand ma Australia. Mātou te tatalo i tū mau pea le whamanuanga le atua i lo soifua ma loloina toi tulu inisi aso se tele o lo soifua. A ia maua pea le fia i aso uma. Whamanuanga malofaanga o mātou uma ma si o mātou tina mo lo waso soifua. Alofa tele atu mo o lua maletina ia neta. Happiest birthday, uncle. Tawai lunga pēle tā i meli. O lo ia le whaamanuanga le nei. Whaamanuanga o le aso whanau. O le atali ia Malcolm tine tali le soa. Manuia le atoanga o lo se fulu 5 tausanga i le aso atalii. Whaaftai le atua i lana tausinga i a te oe le atalii. Whamanuia le atua i ala uma o lo wola. Alofa anga o mātua lo tua whawhine ma lo uso mau ainga umai New Zealand nei. Happy birthday son. O Malcolm Tinetali le soa. Alofa anga na mai a mai lei 5 le soa. Anuia, happy birthday. Tawai e stavala au fa mole? Pea o momoela o wala au. Pe koe kasi erke le imelina na sauneli tae au. Ia le lei tawai. Numbers 6 from the Bible, Numbers 6, 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Alofa anga ma whaamanuianga mo le aso whanau o le atalii ia Dejon Lemps Niko Lau. Whaftai le atua le ua e aulia maile nei fo i tausanga e whaupopo i tausanga o lo wola au auna. Ia avea pea oe o se tama usitai i au mātua ma tō anga i le lotu male a onga. Ia pui le alii i au wala umai le nei aso
maua pea e oele malosi mai le atua ma ia manuia onga o le nei aso. We love you and we wish you all the best in life and what God has in store for you. Manuia tele le atoanga o los fulfa tausanga I le nei aso. Loads of love and blessings from Auntie Una, Uncle Zach and little cuz Zach Lima. Le aso whānauna le tama ia Dijon, Lims and Nicolau. Tara whamneanga manaora nei fo I tai au fau. Le sis whamneanga runga le Facebook. Lunga pia fo linga le ai ta vai. Tato wale na. Okay, ia, le lei o tara whamneanga manaora nei fo I tai au fau. Le lei, mania whaiva o tōna nei aso, ni o whala. Whaftai lava ta vai mahalo le tautua lau sunga le nei tai au. Ia meise fo I sa mola tunu upele. Whaftai mole maftanga le nei aso ngafua. Mole nei aso manuia lava singa. Leile li ita ita ina lo otu soi fua malo nei ola se a soi luma. Mole nei taimi alofa tele atu soi fua ma ia manuia. Pese le whamnia tuan pūrenga mana whenga wenga rui sa moman po kalame manu le tai au. I tō wasa whanau le so. Moni ia tele lama le lofa malanga le lei. O le tara matai le langi toi lua se fulu minuto lo jona tale o le tula e valu o tala mai sa moa pia tala valu le tai au nei. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
Le poti la mai longa la wala nei taimi ole tai au fo ino oto se fuluono il valu se yo vava ia tu pauvaenga lo te vava tolo poloka nei taimi le tai au a ta tolo malanga mai North Shore around Albany, Glenfield, Wairau Valley, fes poloka nei taimi le tai au te mai takapuna flow de leia. Pa pena poi lunga la wala papa se ia pa ia le taulanga ia ki lani ta tolo malanga mai sifole highways fuluono o lo te vava tu fes poloka like Titi Westgate, Royal Road, Lincoln Road. Pasi mai te ara tū, kau whio lolo mai whaka koe kau poloka i le mā o Point Chevelia ma Western Springs angai i le taulanga i Aukilani. Tā tōlo i lunga State Highway 20, pasi mai le tano, southbound around Mayora Road, Dominion Road, whais poloka lai titi, pasi mai ona hanga angai i malavalele flow le lei tātou. Tā tōlo i lunga State Highway 1, city-bound nei taimala tai au, poloka lai titi taka nini angai i Manurewa, flow le lei mai Manurewa, Manukau, se ia pa ia lava tip top corner paunga al banga lotu vavatu poloka pasilo Mount Wellington on ramp flow le lei ale traffic angal taulanga yokilani mota tolo le city bound on State Highway 1 ole tulanga nalo ilunga la wala ile nei taimi ole tai au pe ona pa dia mai leo waka ko tahi le nei for i tai au fo Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Sipso. Masalo ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu. O fuafua sau tafonga i Samoa, mana tua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tāpina ina mo le lua wha moe. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa e whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 Afrikau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po o le website o le lifestone.co.nz. Wha iloe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha pipi ina ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia wins quotes. Wala au loa fui maono ma yu upulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fituiva tasi lua. Olua tasi fituiva tasi lua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whasilanga e tō se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. So se fulma lo mino jolo jolo cha lo le tu la valo le whafonga po kalame malo le tai Radio Samoa se lima i batola mo lona luas futuro nei aso se tema le chara follow le lua fe luas man fa malo la follow mo ria le no ai wa maga fo inga ka ai follow se tema la tau a fa vi fianga le tai au ma tuo se penina nei fa na le onga le nei fo tai fa malo si mai la mo fo ma onga ka miki la tau i a nga wa par po mo ka ma fa po ya ko po o mo ko fe vai se si lo pe fo po mo fa mo bole se lo pongo sau ma me a fale con via ma only one for my only why think if kia mai lo puke se que o foi lo le fe se na lo walu mo I se lo mai fu e fa ama I oi o pale o mo kama oi e te se na ulanga oi bi I mau de po ai fa sa o fus como oi
fua tele na una mo mua ta milo milo ai mule mule tau tau e u pele vai tasi ai fa e ton le lau lau timu ba ama fai mala malo le pega su ese la au e fua tele na una mo mua ta milo milo ai mule mule tau tau e u pele vai tasi ai fa e ton le lau lau. Whakapeken whawhiwhianga le tae ao. Already Samoa's for lima vitola moino o toi lima mino tolo te toi ta leo le itu la e valu. Wai ala kwal pese wa e pia siva. Anu male akwa oi. Le ai masese pule mai a oi. Pule al kambale lo makua i o taro tala mai Samoa pia tala valu i le tae ao nei. Whawhiwhianga le radio Samoa. Man pakalawe manu o le tae ao. Le amatanga. Ore ne whai yaso. Tai longo i pule. Good morning. Sa
Jono beno chalabalo awa ngo foi lalo fa mai fon tare fa malastino e mololka ko fa malastino tayo so matala mai Samoa am tawra nei vai aso ar nei fa umar malo au wako Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo lo tātu o tunu o le amatanga o le nei vai o sa fou. To e vai aso le masino se tema usi mai alau whaafonga.
O Februari o le tausanga e lua afe lua sifuru. A o te pena le palo ta tele o le tātu o tunu o le tausanga e lua o lua tasi. Na wha amuta ile e veo le sunga i alo mia sa fune i tuunga tau loa sia anga. Ma pule nuu po le suyo le nuu o fatu valu i sa fune. O se wha ai unga na wha amatala e lea tamali i. Na whai el mtanga aruenga o tina matama i tai, a tina e o fio anga maanga viso tai. E au noa ma se tusi e wha ai loa atuai le mafu anga. O se wha ai unga fo ina wha tino e au noa ma le tāpaa le mtanga aruenga. O se wha amatalanga mai le sa avea masuyo le nuu o fatu valu i lea taimi. I se whelo inga na wha ilo ai alo mia, na pau le wha amatalanga na avatu. O lona soli leo le fono i le fono masina asuyo nu umalimtanga luenga ua mafuai, o na wha amuta lona tofi. Na wha ilo fo i e lea tamali, o le fono masina na mapuna mai ei lea tua inga, sa wha ilo aiso na langona mai a wha ilo i suyo limtanga luenga sa awa i le fono. O ia, o se suya lango i le vanga wha upufai, o le wha tua i le atua sa mo o tasi, a o lo mai le palo te tele o le lua o lua tasi. O lona tele tonunga, o le mafu anga lea na wha mutailo na toi avea masuyo le no. Ina ua whaia lea wha ai unga na tele ni a fianga re whenga i maia. E peo na sa wha salai o ia ero lato no. Ai sa ia tutu ai pea sa idi le mea moni ma tāpā aise na lo ia. Mo le whaia o se ngā ruenga wha le tū la fono. Ma o lea ngā ruenga ua tau nuu. I se whiuta na inga ma le mta ngā ruenga wha pea ide ofisio le lo ia sidi le malo. O sua enga na whaia e toe sa idi ai le ami o tonu na wha mautu ai. E sori tū la fono le wha unga na wha muta ai le tofi o lea tamali. Ma ua tutongi ai le mta ngā ruenga o tina ma tamai tai. A tina e o fio anga banga fiso tai. Le se fulu li maafe tā lao le tutongi a toa leo masina e se fulu. O le tausanga e lua o e le toe maua. Ai wha pea i foi ma tutongi umo le tausanga e lua tasi. Lua tolu. E o mai le tausanga nei e lua wha. O tutongi foi e le mtanga luenga le pidi le lo ia na fina uina le mta upo lo mia. E lua afe lima se lau tā la. E lua se lau lima se fulu afe le tau ina ta pena lea ta maali imla na lo ia. E fina wai le mta upu le fam sinonga. Pe ta isa ia wha iloa mai o se fulu lima afe ma le tutongi le na lo ia. Ua lava lea, ona e le i fina u e sa ili ni tupe. Ai sa fina u e sa ili le ami o tonu. Ya, mo le sila fia ukanga vai a fia ruka mali anga e ka uvalea e o mali oki. E o mali oki e ka uvalea ka ika ka uvalea ko ru ka uvalea ko fanga o lo ka ainga me uma ka ke makai. E va fkai lo mo mar kala fia ile songa. Inga wa umal ba ko fonkanga sa fai mar si o maloi. Ya o le o kalia la o ka kalo ko kongi me ngal suldi ma fio la contract. Pa wala kupe ke mga o ia peila kong kalaki. Ya ngai le so ulapenga fa inga kong kalaki. Ya ma pe mai le lua film se la ora lo ia. A le lua se la wa fe la claim. O lo le sa o ka ma o inga se ka ko kungu. O a fa kia walu o ke fa mangalu. Ai ia o ngala umka o mole au fa inga luenga uma sa mo. Imka ngalwen kai kas. O ia whainga malo e kula i mai. Lango. A whaio le ale wala awinga wa enga lue ei, CEO, Senior Officer, mga luenga umal malo. A luar ka nga kaya kulo e whailanga ia nga makawhaio i nga kofiere kua, nga lue. Ai awangi iambol nga luenga mwhai mai. O oe ua, usod kurafo. Peo le menga nga kuskusi di mai ia kia. Ai whawhakaide kua ile ilanga sosuang inga o malokele maloko finga wa uming fa ka milolo mga ya la umalkali fa fifi nga ya umlo mga yo makua ya mise fo yo lo ko lo ma sa fa le la ua e le tapale aver mta upuri le famsinonga o le ua swala upule o le fo bo yo mta ngaruanga te le lape o le latu fa i wona fai ele foi la ua fa malu so ia mana pauale o vanga tupe le ua e tarsanga e o mai mo o lo temi de sa ngadue wole to mo to ele ka ue ke okupe ai ka ue ke le fa ma o ngi mo fai o ngadue nga wa kofi ka ko ile ku ilo ko ko nga wala versul di ma fele o la contract e ka wanga pe la contract ka wanga pe sul di ma fe ma yel ma le pide la lo ya ale lo se la wa fe nga o
su al kanga luenga ongor ka uvalea wa a fia ia onga se ufanga a fia lo ka ulele ia e kongo ama ma o le kai au fo manga ko e funga fo le sefa le va pongia o le kai au fo ma le so fo wa o mai le ko o fa mangalo fa bangalo lo usao le ka ma ai ngo o le ku ai mise o le makanga luenga ai wala vale sudi ma fe lo country e mai fai si me fi fa le yo lo ai ngai mise o nga se ufanga le sunga lo mia sa fune tu unga tau lo sianga i se whaatala roanga i le whae ungo le wā yaso. O le whae ungo le tau sanga rua o na toi whai ai malanga wale le la iti o le Samoa Airways i le wale o ponu masawai mai le malai wale le whaleolo maanga i ai le malai wale le mauta. Ai o aperido le tau sanga i rua tasi e tusa o wha maumaunga na toi alu ai ana malanga i le malai wale le asau. E ui le toi te tala o ia malanga i le nāwa i tau e le toi tau fia ona e maua lalo tele le mana ongo tangata malanga i le vāo motu. O le ala uto e wha ailoa i le pulenga o le kompani valere le tunu, e ala mai au wala o wha asana launga le pulenga o tangata tā wha mai fafo. Le toi ta pena o le Samoa Airways, e toi whaia ni malanga i le vāo whangali i mamauta, ma o lo fuafua e tolu malanga i le vā yaso. O wha ailoa i le asosio tangata tā whao le tātou motu o savai, le anganga o le fia tele, ona o le ato e lele atu valere o le Samoa Airways, a wawa si itia le mana ongo tangata tulisi e fiase si atu i sala fai. Mai mana o mi aise a wala vave, o fewa inga e pe o vaalele la iti o le Samoa Airways, na o sfuru 5 minute e malangai, ai tau nui mauta, malava i fo i le teimi e tafa whawai tonu e motu. E le i wha mautu se aso ma se masina e toi wha awa wai lea tautua, a le company valele, i le vāo motu o polu masawai. Ai wa wha iloa i le wha launga, o le teimi lawa e wha mautu wai se finangalo le kāpeneta, o le teimi fo i lea amatai loa na whaia ia malanga, e le ngata au ngā motu le si tā whao. Ao tangata fo i o le tātu o sanu e whai malanga i ni ngā ruenga wha pisi nisi, i le vāo motu. Ai meise le lautere o le tātu o sanu, i la tau e fia malanga i ni fuafuanga wha mawave. O le whano le ola si tama i tai o si tangata anu o saina, i le whala velawe tau ta vale i se vahengo le tele i veilo whaleata i le vaveao le so sa, le so luas fulfao se tembo le tau sanga le tenei. O le stofi o mavae, na lau wai le tongi sala le whaamsinonga mawalunga, i le ave ta vale na ave ina le ta vale o le tu aingo le Hyundai Cats, le ana le vea ai le ua maliu, a o ia tau mawhai a sopo ia le tele le vaenga sa iei se lau whata wia. O le mai on su ino mori maua leo leo na tau no wai le whaamsinonga, i le wha mauni o le morianga o le ave ta vale wha atamala, ua maliu wai se tangata, whasanga lea ia ngafa siona tau a whao malie. Ma ua nofo sala i nei le whalipui mo le umi e tolu tau sanga, ma le iwa masina. Na wha mauni e fo isi o na morianga sa ia i oe iai, morianga i o le aveino se ta vale le ileise neina, ma le tu e ofo le whasoaswani i le na whano le soifua, i le teimi o le whana melame. O le aia inga le wha amsinonga ua wha saai o na toe ave ngafa se ta vale, e ala le tau fialo na toi umi o se leise de ave ta vale mo le umi e lima tau sanga. E whato a mawhai o na toi maualo na leise de ave ta vale, i le a wai lea i se a onga e toi fuata ina ma wha tonu folau wai lo na wha tau teia, o se ta vale i se tūlanga o le tau sisia o tūla fono, o le saunga le mui lunga o awala te tele. Wa wha awa upero no futao fiero tātu o tunu, le tama i tai o se tangata nu Filipaina, o lo molia ilo na umia o le pauta whaasaino o le aisa mani utu tau o se la au malosi. Sa talo sanga i le whaamsidonga le tama i tai o Ariane, e fia tua Samoa, ai malanga i Amerika Samoa o lo whaamautu waimolo na to'lua, o na ele mawhai o na sao fia nisi o na fuafuanga, a o nofo i Samoa e whaatari tali eilo na whaamsidonga, leo o whaatulanga mo le masino o te semo le tausanga nei. Sa ofo fo i le tama i tai, na te mawhai o na tatongi ni whaamao ninga se lua, e te ili maafe tā lai whaamautu wailo na toi fo i mai ro tātu o tunu, e tali i o na morianga. Pei ta isa te te malosi i ailo i a leo leo ono o popolenga e tu uava noa lo i ai, e alu ese malea tunu, o le tu mauti noa e le toi fo i mai. O talia le whaamisidonga le te a leo leo, ma ua nofo i peru tātu o tunu lea tamaitai. O whaamau maunga leo leo lo whailo ai o le solimo i ulai o le tausanga neina taunu uai i Samoa Ariane, ma whaamautu ai e pia, ma whaatali le aso e toi pu e ai le isi ana waalele malangai i fiti,
malua tua i loa i Filipaina. Pe tai o le asono i ulai le vaveao na sauni e malanga e se ai. Ai maua loa pauta o le aisa mautu tau i le na ato tai, i le teimi na sue ina i masini e le vaenga o le pui puinga, i le malai vale leifa le ono. O le whaamtalanga le tamaitai na tu ina atu i leo leo, e le ai ni aisa na ia tau veina, o lana tu a inga o se tangata na ia fafao pauta whaasaina i le na ato. E vito aso e sue au di ini lea tu a inga i le teimi tu la ia i lea tamaitai i Filipino, mo le sue ina le whaamsinonga o morianga leo leo. O leo solo leo kapita i to fitu o le te patasi ma le siampini, o le tamilu sangata i to fitu o le te wila e peo na safanga solo, i le asfreide me le asto na i umawaya tunei. O le te patasi na sue siampini, ma le au ala uli Alliance, manu malo ai le te patasi, se furu iwa ai le se furu ma le faa. I le vaenga o tamai tai u solo le au ala Australia Development Sevens, ma le siampini, na malolo ai le au tamai tai mai Samoa o le no idea. O le awali mai Australia le Double L Yodis ua maua le tūlanga tolu, a le vaenga o tamai tai ua tūlanga tolu le au le Striders. I le tamilusanga le ipo le Pasifika ua sao whai nei le tātou manu Samoa, i le tūlanga tolu le tamilusanga, ina ua malolo ai le au le aeto mai Amerika, ai o fiti le Flying Fijians, ua toi nofo ai le ipo le siampini o le Pasifika le netusanga, ina ua manu malo le la tā longa ma le au malo se Japani. O le wha tūlanga lao au nei tāmilu sanga, tūlanga mua Fiji, tūlanga lua Japani, tūtolu Samoa, Amerika le tūlanga wha, tonga le tūlanga lima, ai tia kanata i le tūlanga ono. Tala amatai o le amatanga le vai aso, soifua. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu lua tolu. Bole info at pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. Ile radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Fulton mala fo chale chola valol vai ngala tamale nei lunga la wala nei taimi o le tai au fo tato lunga le southbound State Highway 20 a lautava vai to Facebook la titi lava around Rainbows in Manukau mole anga I saute o le link nga All State Highway 1 Facebook ka nei taimi o le tai au ala flow le mai ya pasi male tano mai oi Point Chevelia poloka la titi lava Mayora Road e ala flow le mai pa pasi mai Dominion Road fa mai on hanga ia fa pena fo le malanga ile malava le nei taimi o le tai au tatolo isi sifo lo to va fa poloka la titi ku meu le nei taimi o le tai au fa solo mai I Westgate Royal Road Lincoln Road te ala 2 Rose Bank fasi poloka tele nei taimi o le tai au flow le mai Rose Bank anga Point Chevelia to poloka le va Western Springs anga ile taulanga e kilani mo tatolo malanga mai sifo le highways for wono to more poloka le state northern motorway city bound malanga mai North Shore around Albany Glenfield Wairau Valley Takapuna North Coast lunga la wala papa fasi poloka nei taimi o le tai au va atu tatolo lo anga ile taulanga e kilani city bound state highway 1 Pasiatu ia is Tamaki, High Brook, Amatan Poloka, Tip Top Corner Poloka, Mount Wellington on-ramp Poloka, Pasi Mai Green Lane Flow Delay, Motaton Malanga City Bound State Highway 1, Angal Taulanga ya Kilani Pauna Bang, a piece of time of the Tayao, to Samali Poti, Latamay Lelo, Manawaka Kotai, in the name for Tayao, Manamatanga Vayaso, or Tatoi. Ua na ole radio Samoa, se furulima iwa toru amo, e tautuaina o e ilangungana, fitua so le vai aso. O
Ua mawhai on awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua fitu. Lua se fulu ma le tolu lawa i le vevela le e Samoa nei vaenga o le tai au e tu mauinga awa o le tau i Samoa i le nei fo Yaso atoa tu mau le lua se fulu ma le iwara maurunga o le vevela o le ea i Samoa le so lua se fulu ma le wha i lona maualalo. Vavaya tu le tulanga o le tau i Australia. Good morning. Vaenga o le tala pakalame so se vaenga Australia lo whaafonga mai ai. Valu lo i le malulu le lo mua Canberra nei vaenga o le tai au. O le whaasolo sulu mātanga o whire la. Ma mana ia toi ma le mawhanawhana lua se funu ma le lua i lona maualunga. Tātolo i sini Australia, ma lola war se fua manuia le nei taima le tahi au. Se futolo i le malulu. I le nei vaenga o le tahi au. O le whaasolo po ina langi le nei tau mo o tau whaisi vevela telo le ea lusu fitu lona maualunga. Se funu ma tolu i lona maualalo. Melpone, whaaftaili whates ma le nei tahi au. Ma lola war se fua manuia se futasolo i le malulu. I le nei taima le tahi au. Le whaasolo na awa o le tau. Se funu iwa maulunga le malu le ea mo o tau le so se futasi lona maualalo. I se vaenga malulu i Australia. Se fitu maulunga le malulu mo Hobart. Se funu iwa maulunga le malu le ea i Adelaide. Ma tele na awa na vaenga uma Australia. O isi vaenga uma vevela le ea Perth, Australia. Susul matango file la no su tonu maulunga le vevela le so. Brisbane, ma lose fo maruia. O le susul matango file la mo o tau. O le vevela fo o le ea le au le losu fitu lona maulunga su fai lona maulalo. Susul matango file la i Darwin. Tonu su tonu maulunga le vevela fa mawina. Mo le amatanga le neva yaso ua tātou. Iaise mai le talo le tau. I le lau muapona no whanga whasa langa Radio Samoa. Tama ki makaurau si fufa. O ele malulu le nei taima le tai au tu mawinga le tau le so. Papa yatu. Ma nei alangi le mai susul matango fia mai le la nei taima le tai au. Tu maru se fufitu. Ia le maulunga o le malulu mo tātou i au kilani le so. Se fulu ma le lua i lona maulalo tai au pe au lia. O le whasoro fo ina awa olang le leili tau si fulu malu maulunga. O le malu le ea mo tātou le aswa tai au. Whasoro na awa olang le leili aso lulu. Whapena fo ina stofi ma la sporeile. O utimu le sto na ilang le leili aso sa. O le nawa yaso lumana yatu. O whamamonga o manala vai tau. I le nei taimi o le tai au. So se tasi e whaisana no ngā tupe i le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema. Se iau lia le aso se fulu valu o katopa. E anga va uma i le se i e te ono manumalo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso loose tasi o katopa. Apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz. E talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau. Ma le lua se fulu wafe tala. E lua miru te whaie lau talo sanga online. Ai tasi li tu lai whaatali e te tali. E ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited. I le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. Fulma valu lo jale tu lai valu. Tātou tala mai Samoa pera whaafonga le tunu le nei tai au te whaasala wina pēr tāle tu lai se fuluma le lua le olu le so ma le fitu le poa na reo le si whaponga tātou tala mai Samoa le neva yaso o le tāle valu e le tai au a tai au o le nawa e whaafonga wo whalongolonga wo e sili fia wo lor tere na mea sa le tupu ia o lo tupu fo i pe o na e le whaamuri mea le tunu i o tātou lo funo pele Samoa talo sia Tarasia i awane a verde le leo a wala masale le malanga tu le malanga le nga i taulanga i pia o le o na tupu i matelen fa lave masa mene o la avata vale sawa ia male avata vale le fa utauta ia pe a fu ko kikia le misi mai asu ia ku sa o mai ai lunga o social media telo ta vale la vesa mo so tarasia i awane i a verde le leo a wala o le mele tele le leo a wala mo fe malanga inga masa ta tole malanga tu nei ya woni e vere na mafu anga le atele fa lave ona o le fa utu te foi ma ta vale so ngo sawa ale le wo ko fa fo mai ko so na foi awor ma ko piko ko le paka mar champignon ko fiku le ko fe ngal te patasi son ele fa ma ia ka mai ki mo maka ngison o taru tala na me Samoa vai awor ngalona talo mo le tino pisi asa mo ta benanga ia mo fon tele fa ya tu le ma sin fo i Samoa so mana tu hane le tino la talo fa mo taru tala na me Samoa ne foi tai au to mo le Radio Samoa sfolima e va tolu a mo le leona smela fa fonga tato mo fa Samoa na mtanga ho ne fo e vai aso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana,
ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le aisinga a mungangi. E whapere tala, e taunu atu le au sanga tae maama tila whainga i tutuila, a o sa sao whaafi le onge le motu. Ua a manta o nā ngai tangata i le soi vao. Ai o nisi vaenga o le motu, o lo posi lava umu masi. Na ulu fale lea o teine i le fale ma aisi loa mo sina masi ma la ua. Na tuantu le la ato i le nuu e tua i le masi. O le ato lea teine e ingoa o le mungangi. Ai amu le nuu ona o le laititi tele o le ato. Ai peitai, na fiu e fu e le ato ai le itumu lava. Na iu ina vaai atu le nuu ua laititi le masi o tutoe, a la lava e le itumu le mungangi lea. O I tonu e maua i le upu. E whamatalai se mea e fōlinga laititi le vaai, ai matua te leso nao ngā po o sona taunu unga. E winga whaatasi ma le la fonga e masani ai le antunu iaso ia, e laititi ai maini. Te manatua i ai le waa o si kafunge ngā whealua i le waa murifangua masale longa i ngoa o le laititi ai maini. E o le nā waa e tuli e tangata e malanga. Ia ai ona o le sao sawa. A ua le lava wafu e tangata whaasuati i le limu tau i naso. Peitai, e le i umi lawana ta aloile a whakasi e ngo i angiko le kampikengi ai mū le au ngāsi waa na o le laititi ai maini. A o le waa. O le matua sao sawa to e vave, to e so solo le lei i lungo le sami. A manatu fo'i le whaata oto o le tātu wali i le fatu o le sinapi. E pito iti o fatu uma. Ai a tupu e sili o na mawhalama vea mala au. E o fanga i ai manulele. E ititi le va ai ma le whaitau wha le tangata. Ai a tupu maola. E matua maofa tangata i lona tula i mai malona aonga. Na whaatusa i ai e Yesu le malo le tua i le sinapi. E fōlinga la i titi le ato le mungangi i le vaai. Ai na fu e antu lava. Ai aisi mai lava le ato i le i maona. E au fo i ona tanto manatu. E winga whaatasi le ala ngā upule nei maisi e pei o le i titi ale ngā mea. E pau ai o i le pea. Aua ne i whaita wina te mai moa a o le i fofoa. O le aisi ngā mungangi. Ia manuia lau whasonga sa moa.
malo o whaawiwhianga whaalanganu Pespesenga whaaranganu mana whianga sangonen mo tere sa la whai whamai e tātou ma whasamona matanga. Ora nei fwoi vai asol tautua mo rewede sa mas whalima e watoru a mo. E le tāra pakame man tanga luenga leo per masani ai. E le a whalavalu yasunga fua vai aso te tasi. Ia ai mo nei te mo le tae au whea se awo Chris. Chris, whea oi, whea Chris. Ia le lei, tae au ia Chris. Morning, my friend. Wame o tonu tau a iera o whamaranga leo le tua. Ni fo tau matango fie ta o le ro fo re tua a le fe mai le mau le muchacho ni fo tau a fe mai o ta to I lo fo I enga lue le tua I me umalava mo le va ta si mai la to o wa lo fa atu ia te ia o vala a wina lo na fina ngalu a I me na le fe mai le a le fa malo si le muchacho ni fo tau Ora so foi ni ore le la tse a mata fini foi yaso I vengo tite foi ma on fe foi ni yaso to te yola le fe me fa mal si mo chacho fe me uta to I lo foi enga luele tu me umalava molea le fa si mai wa mai I la tu o lo fatu ya te ia li fena no winga tato li fena feme enga lue ali fena feme enga lue le tu me umalava mole le ali fen fata si mai la to wa allo fa ya te ia no winga tato lo fa ya te ia ali fena no winga na te fa ya ngalu le mo ia mo tato li fena Tele tato le asonia, tato le asonia, tato motinua, tato wa alifena enga lue ia le tua me umara mole le fa tasi mai tato o lo fa yete ia alifena fe ya tato mauna mo tato ni fitao fa mane tele tole to moto ko please love friend ni ya so fa Oli, oli,
we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. The Entrust dividend of $350 has just been paid to 365,000 households and businesses in the Entrust district. That's over $127 million we've paid out. It's going to make a lot of Aucklanders very happy. If you haven't got your dividend, check out entrustnz.co.nz to see if you qualify. It's as easy as that. Enjoy your share of the Entrust dividend, Auckland. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa, wa o Salmasinga, fale lua, Tim Toidolo, o le loia Samoa. Fapitua la o nanga, I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa, apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga, fai foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera, o iva lua ono, o tasi lua lua. O iva lua ono, o tasi lua lua. Faftai. Talofa Samoa se o atinu pele. Ua tatala ina neila matau fale o loa o le leata Eli Super Red I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fonga tau mafa, ua maua neile matau talo fiti I le ono tala iwa iwa le kilo, talo Samoa I le 5 tala iwa iwa le kilo, fai mata I le 2 tala 5 sene le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu, lua 5 valu fitu, 027-777-2587. Radio Samoa Swali mai tola mo male tu mo le nei fo itai o fo in o to lo se fulu mal fitu minuto lo to tale o le tu la iva o le tarbo klabe malo le tai o fa mai pe tale iva le tai o nei aso fo fa tasi o le tarbo klabe mai mtanga wenga le leo fifi fa tes mai le fionga satini a tu mo bao siki a shu mo tarbo klabe le nei fo itai o fo tu mo bao malo se fo mo le nei tai o matanga fi sura la o vai tu to vai o fi o su mata no fi la ni sai a fa vai ia le fo le tu fi le tu pa la selection tanto tu ya fa pe fo ia tanto ris fa so la ya ma pe fo to sala ya ta so le sai a ma lo su ma lo fo la tu usa o tanto tu se fa na ma lo ma le dai ti le fo ma la le tu e tanto tu amata le vai so tu ya o ka ko I a vo ka ko pa o le mtanga ni ele ma lo no to la vai e ka uma mawa manga be ke wa fiele loto fie ile ni wala vale loko mai le fie akalo no tsa na ma fa ma lo ai sawa okay le la fianga sa tinita mata le mawe ni sio fale na mu fala ngai na malaya po le afi fo il fa mo va so telo fo yo fa fang fo le mo ta lang le la ta to nga tu vai taw ma fan tai ta vai mo vai na lo ya ni tumi nei telo ta to fale le na mu le I le vai so te va ni ba wi ki ta vai ni ta se fa fita o ni vai na mo o le ya na to fo ta mo fa yesu su ni na fale ni ta vai o le fo na to ta fa yesu su ni na ni si o pai na pisi tu lo ki lo fanga fighting ai le siva ya o le fata mala no per te lo te mi si va no ma fuanga wa fai no ma o to le mala le to lo ta to fale ma morta pai maule so fua o si a lo to le na ma le weekend ta vai lo to po ma no si le fila ta to ya va to fo fa mai sene le na to ma me se fo ai ya on le fa la be fo to vai o I pe na tata no ai tabai mai le fa tu ni na la vai o tata ai no o le tata ma tu
Hela mafana la iti ma ya tolo mo na se tu ngama tu mo o so frone tauna til to o ita to ai ya fa to ilo le se vai no fa pe tu ya se ta se vai ano tu fa ma tu na ta vai pe la to ya fa si fa pe ta na fa mo po la pe te le yo no la ina yo fa ina ya tu fa na la fa pe le fa mo le tu fa mo va ya ta to fa na o ta to o na vai ga to no fa ma ina fu ya fi tu si mo vai na to fa ti ya se so fu ma ta no fa si ya ro to ta vai ya o se fa na to fa ta to to ai vai Sadly. Na ia, whaftai mo wha mnatu mo le wha mai le tunu le fo tai fo smoke alarm le se manga le fo mo kwa siaki le wa le fa pela api le smoke alarm le fa pela le ngai e le ia tau fa siaki ya sa o le tai e se tau le vanga ma tu le ai bumma ta tu tai ia ile vai sa nei vela tu ma ta tu tai le ngata le smoke alarm ta vai e to te ni so ta tu o a kun fu ka pele una e ko fu le una ka fa e so tau le vanga ni vai fa fu ya un to no fu fa no tu fa fa tu fa fi so ta mo ta na le vanga fu mo le a fa ina fa fu so tu a ko la so ba il a so di fu ona le vanga le to te ni so ta tu mo di mai e so na ma ku na fu mo di ai pe a so fa se a ni fu mo Fula pita biani o le fai tete ia ona laina ia le fa pe o stupu mai o le si mai mata mai a fa o se hita o le fai o le fa o le po o le kesi fa mo le fa mo ti mata e mo e le fe se mai o a smoke la mo le fai na pito si le ta o pe le ta le si mai ngai fa ngon vai aso va tu tele le au ka le pifale foi o kau a maka foi kau o le mai le tu langa le manu le vai temi a tu ba le la amata le samata vai sa o ka le pifale le sa o vai a mo tu le vai ngai le bua tu si fi ta tu e se ka le pifale e se fa mai no ka le pifale fu no fa mai ia a pim o ko na ka le pifale le ta tu no le ta no ta vai ilo le se ta si a fa ina ini fa nga ina i fo mtara ai roso mai ku kale pe fa ta vale o so fa malama ya ole va ai na mtara ni o fa si ma bifa vo ni ni tio company alo ni company ya fi mo va ni tale pe ni le weekend o so ta to company fo ni o fa ta wo de tele o Michel la ya de apa ma lo si ta va alo o fo to ta to ai Oli tato farta vale mana tuta ga oli tato fautu na sani lava fa mauti mone nei lokka ma fa mo lokka ma fautu to ali mala ese ka fo na ma sa mo tato ai no si fa na a fa yo la ese ma no vale la mo sa mo ta e fa yo si de na po tu no ai pe fa yo na ese ma na si ta se fa to o se fa to vale mala ele le mo lokka mo ta to fa to en fa na ni e condition po le e fa na lu wo po ai se fo da lokka ta to fa to o no lo vai e si vai a fa yo te si le fito vai o tele prima lo la po lo mota ai wa e to lo ti e si vai ni mi tanga na lo se yo to fa ti mo na bo na fo le so e ma tu na ni mo ai wo ti tanga lo ai ngali a wa te le yo la fa ile mo fa mo fa ti le no le a fa yo la e fa yo ma na me te mana ia o le si vaenga tau fo le mo tatou tau fai ia mana malama le fa mtalanga o te lopo fe tonu vaenga le lo anga ile a sila le mar mtanga venga ile tu langa fo le fa mo ne atu mo va ya ile vaenga pito silo na tau fa ti no na tanga le ia i vaenga la tu romani to vai fa vaenga le tatti tala no tsanga ia o to television tanga no na fa u mele tu e me se fo io punto mai ta io ta io nel gruppo ambulance pro forma ona tu sanno o le tambi ya ni se taxi ma o se fo to no ai na tu no la no tu mai fo e ia le ma si ana fa tu la fo ni la no tanga na le la to te tu me ai ti no li se taxi o no ai o va ai mo ti fi al tato tu o ia no vai na fite na ia tato ai no male mana e tu watu mtanga na le fatio na
فأنا لبعين ما في أنا فعلت لافهم إن نقول إذا نقول ولا نشاف فتاة فمن مجتمع وما في أنا بعيني so semaliwa itaitayo na watu mtanyana leo shughuli famotimo ele yini vaina na afia ile tamata nishawa ele yini vaina lo mfamu wali ile tamata wala wina famu mole tukule kama mtanyana leo fatimo ile ona mawalo sitaimo aile fama vai ila tuwa mawalo soifua ya ona abela ele fa tamita vai ele fa tamina mtanyana leo sitasi if I find vai ila tu ma msifu uma wa yini shirba ina masala bio yesu atula funu fatina o fa da vile intera e atu mtanga na fanya no susu fa ina pesa wa ina mtanga no yo mai fele ko lokale aina ila tu ma fatina ile da mtanga no fa mo sa no tu la vile mtanga no na farma الفيلم بنتعلم لما اللي فاتيله نقول فيلم يشوفوا لنا دول ما سنين Asalai lele fa fo mai ma tu le fo mo ri chamai la ngor nei ta ya ia ol ta wala ngala va mtu ala lo ta tum tanga wenga ya la tu ta po kala mele ta ya ia o style le tu la fo no ngala wala ma fa fu spa ko ma ki ya sa o le ta mai fu spa no for va no pito shila on ta o misi la va le ta ni lo fa le to mo le awala mo ta tu ta o le fa mo fai fuspa o fana fai no fota na lo fana fai ma no fuspa o la vita e ya o ya le pu o la vita ma ku ni fa fo pa so se mi tu pa fa ri fi fuspa tu ta awa arwa ku sana e le arwa ku ni arwa tu ya tu sana muslima al mufana ni si ba ina ta ba fa mo bole o lo ya tanto school passa tanto wa o school passa much I'm a fan to I find mo no ida ave isco passar vali lá tudo sabe vali fata se manisho ma tu foi ya ora o mori final bingo la uma pe ama fai fama mo lita vai so mo mi jeri tu wata to wa o wata o yesi tasina fai e tel watu lo yego walo wo lo perfect one fama mo fa so mi tanga lo na lo wata to tenu fa e se lo le mi mo wo le weekend lita vai mo fo mi mo mo wa hiki wow se forma tutto fanno tabai e io non spesso ma fa fissi alla anno tu io non la ma tu fai si fatta male la ti fa sta io le ma guarda yes ya lo ma oro si fu pe ma ma no ai te le ma ba no io non si fa le tu fai si fatta male ma tu mi si vai fa fissi fanno fa mo mana alo fa tai ya le tunu mal fa fo mai o va tu tai u malava i tai mon tata pokalame ya no mera le te vili ile me tupu ile taimi male taimi o e male o lo tasi e le lufu fa i fikwa so pa so long fa ngai ne so wa tu male e lufu fa fikwa so te yo ele mo se kus fa ni ta ko na ele mo se ni pochi le mo tu o tasi o va fa no vuole solo non la mela e cambio sono sì fai non vuole non so familiare fa ma non tu la tu la lei si va a mettere e andò con sa per fortuna Antonio de Totomani il va solo fortuna e fortuna non sa o non tu la fa non vai si o lì non c'è tu non vi non c'è non fai o si va a te spieghi che tu non te lo vai allora fa la fa forse tasi tatu ni mwana ni mtu bala au ni tala ni ise fa la fa fo se o tu tini ne o wa fa ni ma ma la moti ya ise wa ni mu so fu me tu tindi ya familia tu la so ni ni la so la su ta la fo to sa la tasa tanto fa no me su ni me to ma mo ni ta fa peta tu ma hale fu la tri la fo ise ga ni me to ma ni ko si dopo la fa fo ni ta ya ai le ma se vai na tava io che fu sai che lo co adesso mi sawa mriela tu i fu fa la nuova ya sempre facile access te la vela fiang al satini tu mo ba si ya show ta po club na man ta ngwa ngoro le ne foi tai o fo to to mo le samo for lima total amo just for lima ileva esse fai Afraid up in the head to the
Whakatai malana o whaere pui waka. Maria taloa whaiva tamatane hele tautua Radio Samoa Sifoli mai wa toru a mo taru siasi tono lotoa le Omega Cars i le nei taima le tai au sa i le statu ta vale manai la vale telo ta vale te mo tono lotoa le Omega Cars le soa tong sia Bill Wilson fatas mai mo tatu li potelo nei foi tai au tong sia ma lo si fom nei tai au fom ya lang mata ya meranganga ke fia meranganga pa tai e patalo pa tu foi lo stima wa o por to tai foi tatu ko kalai mer malu tai au malo su ma di fa malo lo tu tai au ta pai malo tong sia so le asa ola o mo foi se te mala ko ia li ia va ka ai foi para te ke man ta te ya le ina va songa o ta pai ya o me filia la to ia di inga la fa ia te ia ya me tanga mai for ni masina la ta tu sama dia po fai uma mai masina ya ka ngo ma ka ngo ti si masi ata bai asa le mal tani po nei tai fa mo le tong sia ya ma pai ke la bala sunga la wa ta bai mo ma to no ava no foi le ma ya bi inga la ba ma fa tai lo ta tu fa au le lang ke ina mai lo sui fuata pai ia fa pe pole pulenga al Radio Samoa ti mai de tolu amo e sui fu mania que o tato tu te le lava Samoa fa peso mato ola vai ele ne o tato fele ilo monu ali tu no ia fa talo fa tu la fa fong anga Samoa o fe lava ma o ne fa sa langa fa ti e fa talo fa la fa tu sia ile aba ke le lava male fa alo ia na fa mana tu tia ia tato ta vale lo moto no tato lo toa ama vai tato band, tato semi band, commercial band, no tato mini band. Ngoi tato semi band la po, des full one former, des full lima no po.
mo fo le pension mo fo le tiso mo fo le committee mo fo le manual tonu na tolo tua ta to me ta to apu for Rangers Toyota Hilux Mitsubishi Triton Nissan Navara male hole in Colorado yeah ta tu ta vale ia o ke le fita vale o mai ona te tu wina te tu ngai matongo fi I lau te io ta fo toi fo male ta o lau seleni e inicia ta vale SUV la po SUV la te de so ngan ta vale yeah a o te popole le ta o ta vale a o te popole le ta o ta marama sa mo ta tia mai atong sia ma fai la mo tutu nga I tawa ta tu ta vale o tu pe la vai a fo e pu mai le finance ia tu pe fo ina na fo tam fai po le ia mo se ta vale o le te mana oi o le ta vale tonu ale te dia ina ngalo ia po te ta vale ko yo no me ma tu pe la wa fo ia a pu mai finance mana tua le fo o te ina na to ta vale I le mana mi o so lai sine ta la te li to lai sine ai ta una a woni a pe ta e pa pong ngalo tua fai to ni ta la fu ia pa ora me ia to lo a woni le nga tele ai me ma ta mai au ia te di specialization io fo le sine sa mo le tele pa ia te li to no te ta vale mana tua a woni ngalo ta to tanga le matu ke ai le sa e wa the fitness le recto mal specialization la ta po maintaining ole a ko le value la a e to ki to ni la ta vale auto to ni mo le titolo to sana ia pa mama de nga ia e a foi vai ia te me tanga kutanga o le lavar pa to ia na pa pa le te pata va ia escalai mana tua fa tonga to sia pa mo le pa mo ia tam fai e la foi le ichu ina la pa vale pa mo le mole yo te le pena ai no na via ta vale ia bo no fu ma ke so ai tu ia fai na ta ia ta pa to sia so sani ia te oi isi tu langa la to ta tu fa mama de tu ta tu ta vale ia le foi ta tu POC e a fili me la so ta vale e do a fili fi ta to pick up mana tu e ona ia na fa to ni fa ta longa fa ti su mai kala mai au I le lu se la ke ministravi manka lu se la ke ministravi manka ta vinga para al mal to line o le oiva lua fitifitu lima balu te sidua oiva lua fitifitu lima balu te sidua la telefoni te vea ai le olu tasi fati tuono lima fatasi olu tasi fati tuono lima fatasi manuia tele weekend Samoa ia manuia ni vai aso tavai o fai valo filima ai fato panta to foi mal tim nei tavai tai malia foi fai va matan le vai aso tong sia ia na wa batu telefoni mal tu sia la mega casa fai na bala wani ai pe amana BSF so swani mal fata wina sta vale mo oil ne foi vai aso mulio se tema o tatu sa valia ko fe de alu di lo ka sanga di mo ka kia tatu ia le vai aso mulili nei o vai tem pisi foi nei fai anga sa ia me sona fai ngadwenga le tua ia kana sia de tasia walta pe nei no nei fa nau ia mole loto te maitara nei foi te sanga lua fe lo suma fa na fa mana to lo fa ngasalo il pau fa tomo lo te maitara ta noa Samoa I le se laudi masuma leiva one hanga mole one hanga la ko kiki tala tani leiva tala se pa ia foi lima le fia na nei tala no ia poli matu o mala fa ngarwenga ina mole so swani ia mo pau fa tolo fa ngasalo ia le tano Samoa mole sa nei fa na ni sino tala le ota pena mai salva masemina fa lo tele ia tatu tal fo ta ia leiva e le tai nei te tala mai le pailate New Zealand ia Philip Mertens maliuta mai titi le muna tu le mai mangele au ki lani fa awau pea ona alu ilunga le tau o kofe ona o maketi fafo lapta inga mai faya onga le tele o whanau e wha moe le AI tinga ina manuanga o len te tui tulau i au ki lani I saute o taru tala umana ia le wata pena mai salva masimino wha lau tele a taru tala fau le aso oi pe tale iva I le tai nei o tala pokalama na le tai o Samoa fa mano fa tai lau tala mo tai po ingal nei foi tai o fo fifia mai show te tia fala tus te tia so mai o wal fa o winner to tour radio Samoa mo ore nei aso nga fua ai mari tele la vale nei aso pa ska ko ku ka manga ye fa alu foi le lancho la so nga fua la to fa to fa ti ante oi pese mai just a toffee le tu una oi mari la vale nei aso so ona ni tamai meni sai for mai manaya manatu le mafutanga o ema o ema natua maita o tu maui